ukuthi angibathuki futhi angibaphoxi ilahlekile indaba yabo incwadi yabo nayo yabakhombisa ilahlekile uJesu ushembe wathi uJesu umkhululu ongafiyo bona bathi Jesu namhlanje hayi labo shembe labavale badoje estradini abantwana bakaShembe abangakhonzi ngisho ukonke abangabizwanga uThixo ababizwanga uNkulunkulu abantwana laba bayigijimela nje ngento yasekhaya benza imkhuba yonke ongayicabanga ucabanga ukuthi ungathi uyinkosi uNkulunkulu kodwa usolo ngokuthi urape abantwana hayibo usolo ngalokho phela bakhuluma bathi ulala nezingane zihambe ziyohlolwa amathiwa zihambe ziyogana unabantu bakhe abahlolayo ukukhuluma la ku social media la social media lokukhuluma social media lokukhulumayo mina into ebhaliwe nami ngifuna into ebhaliwe angani mangabhalwa ukuthi mina rape abantu bayekhuluma abantu ngeke babe professional bayekhuluma abantu imithi sitshela zonke izinto mayingamanga phela let them prove it abayi attend leyo nto bayisusa basitshela ukuthi lo muntu ngoba ukhona akavulelwanga icase why bangamvuleli icase kuthiwa akavulwa ngoba ayikho evidence ubani uShembe no angeke umvulele ngoba ulwelwa abantu la ngaphakathi kunabantu abamele yena uthi into hey omnye ubaba walwa la ekhuluma ngengane yakhe hayibo la ku media ekhuluma ngengane yakhe la ku media abangenzi kanjalo abantu angithi lento umedia usibuka sonke ingakho mangabe bekhulume ngawe kungenjalo zihlanze khuluma respond uyabona ubonisa ukuthi umsulu manje bona bavele bathi uShembe uzozilwela akekho uNkulunkulu ophindiselayo sure ophindisela kubi ngokubi uNkulunkulu onjani loyo usho ukuthi uNkulunkulu akaphindiseli okubi hayi uNkulunkulu akaphindisela kubi ngokubi uNkulunkulu question umbuzo wami baba uzowuphendula ngelinye ilanga uJesu angithi uthi amadlozi uJesu wahlangana wabona uEliya entabeni wabona noMoses ngiyocela next time ongiphendulele lo mbuzo exactly nawabona baza abafundi bakhe bathi asakheni amadokodo kule ndawo chapter 17 and uJesu kwathi wakhuluma nabo uJesu so ngizocela lo mbuzo lo uzophendula kule landelayo bafethu ningakhohlwa ukusubscribe let's meet to another episode